Kuyovla deyim de. Nime geldi. Jakşınam o, jakşınam talkunda. Şaketti, güzeller. Güzeller. Sulu adam var mı? Fizike, oğlunun isminden görüp yaşamız, Mardayım cümleye yakınlarımız bilen Buna şunday Jarık Raman'dan sırpın Mardayım begelikte jürüveringizdir. Geçirim suran biraz geçeyim kaldık. Özümce de Tolkun'dan öyle tidir adam var mı? Atın Tolkun nasıl? Evet, aşağıda yaşayıp edeyim. Duruş ya, buna şunda gülüp duruşu sana. Evet, yakışmış bu arada. Sırada çıkmamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, takarsan 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Sen kollarında yine kötülüğün burada olmayken bilirsin. Evet, kızlar birbirini göre olmayıp dese erkekleri boşanmaya durmayısın abi. Mutsuz etmeye olmayısın abi. Ардайым бар болуңуз, эч качан жамандык көрбөңүз. Бир эле чыгармачылыктан эмес, жашоодо дагы сонун адамсыз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Көп ушундай жакшылыктарды тоскону Аллах Таала насип этсин. Бар болуңуз эжеке. Калганы WhatsApp'тан жазып берем. Денсаулықта бол. Дайыма жашарып жайнап жүрөр ушинтип. Анан сумкасынан эмне чыгат экен эмне? Мен эми солубайт, дурусу билишиңиз жаралат. Сага тапшырып коеюн, Асыланын кутбосунда бир жол биз Гүлназ Чыныбек кызына дайыма жакшы көрөбүз, өзүнүн алып жүрүүсү, жалпы элдерге болгон контенттери дагы укмуш да. Бүгүн жакшы отуруш болот, э? Сон. Кара, даярдыктар соңго тартып койсоңбу? Мерлин Монро деп койдум. Формалар да катайын, карабайсыңбы? Окшоштуруп келдик. Болсундагы бир жол. Белый. Да? Эстесине чыкты.